Yeah, that's why I'm very optimistic of our beloved country. So Kerana change is possible. change is possible. If I can change, I think many people can change because yalah, kalau Amelia ada jumpa saya 10 tahun, 15 tahun yang lepas, saya memang orang yang sangat berbeza. Ya, kumpulan saya sangat kecil, yang saya tak nak berjumpa dengan lain. Stuck this. But I truly changed and I think if I can change, I believe a lot others can. Sebab itu saya rasa interaksi di antara kawan-kawan, keluarga itu sangat penting. So to break out from our own bubble. Dan perubahan bagi diri saya betul-betul datang bila saya sekolah menengah dan khususnya bila saya masuk ke sekolah tentera. Because in military college, and it's the most diverse boarding school in Malaysia. That diversity is our strength and never a liability in Malaysia. Betul. I mean, for the record, this is a safe space. So Yep. tak ada judgement dekat sini. Self-reflection and self-awareness sangat-sangat penting. Betul. So as soon as you even diagnose the problem, kalau you belum betulkan pun, itulah adalah langkah pertama untuk Betul. membaiki perspektif masing-masing.